Assalamu alaikum urmatly YouTube görüşçüler. Hakim aka assalamu alaikum. Aleyküm assalam. İşleriniz bol atabı? Xudoga şükür. Ekөөbüz süйлöşkönde bul çıgarılışta siz özüңүздүн tajribаңыз менен бөлүшө турган болдуңуз. Makul. Buyursa azыр bir daярданып туруп, Hakim aka bir baştan sizlerge өтмүшүндөгү болуп өткөн күчтүү аттар, анан аттарды, тайларды кантип тандоо керек, кантип багуу керек, бүт үйрөтөт. Андан эмесе видеону аягына чейин көрүңүздөр. Men Ömerzakov Hakim. Oş oblasına karıştı Nokatıranın Kırgızata aylık metinden bulam. Bu men sizinle bölüşe turgan nersi жылкы тандоо. Bu жылкыны эми жашынан тандаганда тайларды эми биз Nokatıran'da эми торпок улак болот, бизге жоонураак, чоңураак аттар керек. Анан эми башка жерлердики, мына азыр башка Çüy, leylek, olur tekilok takımdap çoğat, olurgu niçkarak, büyük polukrovatlar gidet. Ana demin başman ötkörgönüm, şu yaşman beri köp nesende ötkördüm. Жылкыны bağıştı, su tuştu, жылкının hem karaganım жылk boğundan tolkiş olup bulup kuladı iken de. Hazır emi Xudoga şükür şunca yaşadık. Yaşam kıyılağa varıp kaldı. Ben başımın ötken okuyalardan attı tam doğuştu, su tuştu, bölüşüp geçsem. Şimdi çındığında o Nokatıran'da torpaklar köp bulut. Oğa şunday taylarda alış ki tam daş gerek. Bu tuğulu joğun, köküröktü. Başları çoğun bolsa, hem bizde torpa ulak bulut gelege salış gerek. Köp at bulut, 500-600 at bulut gerek bolsa. Şunday. Hem menin, şunca açkında benim başıman 3 yıl öttü. Az üçüncüsü şu YouTube'a çıktı. O birincisi o 20'nin narak belagında bir dostuma bir torat aldım. O şunday bir jakşat çıktı, şunday. Ulaka, odan beri kıyla zaman ötüp gitti, olmalı hoş direk. Hazır emi, zaman özgördü, biz Bişkek'e geldik. Ona, Bişkek'e geçeyim, şu Bişkek'e maldışı 92 yıllardan 98 yıllar geçeyim, ikinci atmende bir tuğan tayiki ben aldım hele. Onun kiliçkasını karşı deyip koy buna şu dekat öttü başıman. Odan beri buna Bişkek'temin sokulukta жылкы былкы алып сатабыз. Билбегендер болсо билип агыла, көрбөгөндөр болсо көрүп, şu менен анча-мынча биле турган нерсеңер кемчиликтери болсо комментарийга жазгыла. Жылкынын түрү көп, бар эле жылкы. Жер улакка бөлөк, лейлек улакка бөлөк, торпок улакка бөлөк жылкы тандалат. Эми мына биздин чүйлүк туугандар кичинерээк жеңил ат жабат. Bunlar cerrahlıkta bir üçten çabuk alıp o cügürüç gerek. Leylekler takımdap çabat. Ağadağı cügürük boylu vurak at gerek. Şolar katı cügürük. Torpa ulaka çoğun at gerek. Putuğolu coğun, moyluları coğun, karcıgaları coğun. Hem onun bağı yolları yama erkıl. Hem misali cerrahlığa çapkan baldar bizde yığılıp bakmaydı. Onlar oturup minip 2 kilogram, 3 kilogram cem verip oturup asıp çağırır. Leylektin ulağına ayabay kıyın. Leylektir ayabay. Cemde katı verettiğinden göğrak minnet, göğrak suudat. Torpak ulaqtı kemle uşonday. Bağlat. 2 ay, 3 ay cemde baksa 2 ay, 3 ay suudat. Noyabr, dekabrdan başlayıp çavlat. Hani malzeme Xudoga şükür zaman jakşı, ellerinin jaşı jakşı olup kaldı. İlgeri kıyınçılık bolgan ubagında 90 yıldan 2000 falan yılga çeyin. Hazır emi Bişkek'ten kayırne varsan ulak. Bu yağı tokmak olsan tokmakta ulak, kantga yesen kantta, buna şarda Dordoyda bolat, bizde buna Nokatık Globus'ta bolat, torpa ulak
Ana Daça Su деген жерде 6-чы күндер болтат, райондукка. Лили Булак Озерныйда болот. Шол. Жылкынын тамдоо жолдору ушундай, бакканды эми сырлары көп эми булардын. Биринчи ушу тайды жакшылап кантип тандаш керек? Тайдын путу, мууну каерден карап алыш керек? Жакшылап түшүндүрүп кетиң. Тайды, мисалы баары тай окшош. Анан bunu сөөктүү болот, ничкеси болот, жоону болот. Бизге жер улакка ничкерээк кетет. Чакан болсо жүгүрсө жер улакка. Лейлек улакка узун жүгүрүп ат керек. Тайлар керек. Эми жактан тамдаганда, onu таптаганда анан өзү бөлүнөт да, 2-ге 3-кө бөлүнөт. Жер улакка, лейлек улакка, торпа улакка деп. Жер улакка такымдап чабат, лейлектер такымдап чабат. Ал эми биздин Ош областы Нокат, Карасу, Алай, Совет чапма кылып чабат. Текени да, торпокту да. Ушундай ки. Торпа улакка атты айрыкча кайсыл жеринен карап алыш керек? Эң негизги путтарыга келгенде. Эң негизгиси торпа улакка аттын буту жоон болуш керек. Туяктары чоң болуш керек, сандуу болуш керек, жиликтери чоң болуш керек. Başı çoğun, putu olun, çoğun uzun, tike oluş gerek. Hem torpa ulak, hem göbü hazırın bir yerde standart 66 yaşında değil. Ayıllarda toyda 75-80 kilogram torpak soyup koyat. O şunu götürür için torpa ulaka çoğun tamdaydı. Alemin leyleke, putu çıkara, külük bolsa, olur takım cavadı. Çüylüktör, cerulak deydi, o cerulak, bir 500 metrege, 600 metrege bayrak koyup dağı, cip taşap koyup. 2 karış puşunday. Oğu cügürük at gerek. 3-3'ten tavat. Bir dedik ki alamam bulat. Torpaklı aktığı odan ham küçük olat. Emi hazır zaman jakşı, cerulagan bolup leyle bulan bolup emi hazır hem japma, bayağı Sovet, Alay, Nokat, Karasu, Oravan şu Kadamcayga çeyin japma çabışat. Anan odan naragı, leylek, beylek, kulundu, pulundu Tacikistan'a çeyin takım çabışat. Bir takımdap çabışat. Oşonda Akim Bake, emi siz atты тандоо тажрыйбасы менен сокулукта атактуулукка ээ болуп келесиз. Ким ат алса сизге келет, туурабы? Ооба. Ооба. Мынча практиканы каяктан жыйдыңыз? Кай жактарга ат саттыңыз? Кандай бизнестерди кылдыңыз ат менен деген? Эми 90-жылга чейин, 2000-жылга чейин аттар бири-бирине сатылган эмес. О малда колхоз, совхоздордо ат кеңир эле. Элдерде ат аз болгон. Bir айылда 20 at bolsa, колхоз маршаларда 20-30 at bolчу эле. Анан бул эми Бишкекке келгенден бери 96-2000 жылдан бери адамдар бияга келди, иштеди, үй алды, машина алды, анан ат көтүштү. Азыр эми мисалы falan жип алыпты, паланча менен келсе жипти сурабайт. Falan 15 000 долларга ат алып десе, шону алып көрүп келип атат. Адамдар жылкы ушундай жакындап жакшы көрүп калды. Эми анан мен сатканым биягы Тажикстанга көп ат саттым. Өзбекстанга сатам. Эми тайпайлар эми сокулукта bir 15 жылдын арак болсо керек. Бияк келгенден бери. Кайсы жылкы болсо баары менен сурайт, мына кандай, анан көрүп бериң деп. Taypaylardan сурап турат. Эми bunun секрети көп. Ар ким өзүнүн күчүнө карап тандайт да. Эми биздин практика ушундай. Жасыбыз 60 жакындап калдык, кылган ишибиз ушул. Ошондо тайды сиз каяктан алып келип туруп сатасыз? Эми тайды буягы Кантка чейин барабыз. Анан буягы Чалдыбарга чейин. Эми биз айгырлардын чоңун алабыз дагы фермерлерге сатабыз. Жылкысы бар, 200-300 жылкысы бар, фермерге апарабыз дагы айгырды беребиз. Agar da biyenin balları jakşı düşse, şol aygırın balları bal, o şeyden alabız, önce fermadan alabız. Hazır dıykan demiş, fermerler koyup etmedi be. Şolar ben dagor kulu alıp, şunu alıp gidiyoruz. Annem bazardan ançamı çalından satıladı.
Көбінше енесін көріп, айғырын көріп алабыз. Ишенішті. Анан кичине биенин баласы кичине болот, айгырдын баласы айгыр кичине болот. Ошон үчүн тандалат балам. Ошондо азыр эми кайсы область, кайсы өрөөнүн тайлары мындайча айтканда алдыңкы сапта келешет? Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча эми мындай ойлоп көргөндө чүйдүн аты илгертен Союз маалында башка Латвия, Литвия, Россиядан, аяк бияктан колхоз совхоз маалында айгырап келип коет эле да. Ошо маалда. Эми чүйдүн аттары несі жакшы? Булар 100% өсүм 90% жүгүрөт. Буларда кан бар. Анан немелеги. Эми чүйдүн ар жеринен алынат да. Анан эми мына ош неме жерге турганбыз, биз жакта эми Карабайыр дейт, мына Жалал-Абад, Балал-Абад, Алай, Балай, Совет. Шулардын аттары чагыраак болот. Булар пышыгыраак болот. Бойлуу болбойт. Чыдамкай болот. Келеге чыдамкай болот. Анан бунун эң жакшы жери келеге бар болсо 1 жыл 2 жыл үйргө кой берип кайта салсаң унутат. Кайтып кете берет. Анан эми чүйдүн чочулап калган аттар. Анан эми азыр адамдар жетишип калды. Полшадан алып келип атат, Италиядан алып келип атат, Россиядан келип атат, Алтайдан келип атат. Эми ошолор бизden эми Орлов, Ырсак. Анан эми азыр көбүнчө популяр Ростовдун жылкысы болуп атат. Жүгүрүк. Анан Лейлеке, 5-5ке командага шунун аттары азыр үстөмдүк кылып атат. Себеп практикада көрдүк да. Данчактар жакшы жүгүрүп атат. Мына мисалы азыр мына Алатоо команда түзүлдү го. Ошондогу Алтынбек деген үкөөбүздүн Шторм деген аты бар. Ошол Россиянын Ростовдон келген. Одан бери башка аттар бар, көбөйүп калып, шулар жүгүрүп атат. Эми көбүнчө кандуу жылкы жүгүрөт да бу жерде. Каны көп. Россиядан келген полукроп, чистокровларда кан көп болот. Анан биздин аттардын каны азыраак болот, ошого жараша жүгүрөт. Палбан нерселер. Эми практикада көрүлүп атат да. Анан эми полшалар келип атат, эми олар чоң болуп атат. Эми тоорусун айтыш керек. Полшадан эми чыкканы чыгып атат. Бир 100 болсо бир 10-15 гана чыгып атат. Булам чоң болгону менен назигирээк жылкы болот экен. Жүгүргөнү азыраак жүгүрүп атат, келе келгени. Эми мындай айланып келгенде азыр эми барып эле ош жакта ушу Карабайыр болуп калат окшойт. Акыркы моментте. Сиз айтсаңыз, эми аттын жүрөктүүлүгү боюнча көп практикадан өтө көп ат алып минип сатып дедиңиз да. Жүрөктүү аттар сизге канча жолу тапал болду? Эми көп ат түштү. Бираз аттын жүрөгү начарыраак болот дагы, жүгүрүк болот. Бираз аттын эми жүрөктүү ат эми ол баары эле жылкы ичинен чыгып калат да. Шону билиш керек да. Мага ошо 2 жолу эле келди жүрөктүү аттар. Ошол Жусуп Досман алган чаптын бери, онан кийин Карышкыр, анан кече сен ютубка чыгардың го. Торбуште. Жаңасы Бойтумар деп. Шуну менен үчөө эле келди мага. Башкасы жүрөк болгон менен жүгүрбөй коет. Келеге кирип же чыкпай коет. Зирек ат бөлөк болот деп. Адам немеде давай спортсмендер эле да. Көп чоң эмес, мындай жерде эме болуп калат, мисалы штангисттер эле салмагы кичине эле мына кандай Осмон Алиев 52-55 жыл өзүнөн 2-3 ташты көтөрөт го. Шундай да. Эми акыркы суроо. Азыр эми Орто Азияда популярдуу болуп аткан бойка. Бойканы караса кайсы улактарга жарайт, кайсы улактарга жарабайт? Кыргызстан боюнча баягы Алчыстыкка Чуркайбы, Торпокобу, Лейли Булакабы, 5-5кеби деген. Эми бу бойканын тааныбаган адам жок болсо керек. Бойка
Dostlukta oynap жүрdü. Bunu emin ataklı hocamızın ulakçı Manas Niyazov çağıp жүрdü. Boykana. Bu Kırgızistan'dı dünyaya tanıtkan Kazakistan'a, Tacikistan'a falan dostlukta boyka oldu da. Manasiyem o şu. Manasiyem ilgeri burun Rastiviyet oyakpakta çağıp жүрdü ama atı onda gelişken emesi de. Özüm yaşlık kıldı da. Bunun peşindesinde boyka tuğru geldi. Şunun boyka oldu, manas oldu da. Hem bunun buna şu çüydük ele deydi. Жақшы эми 2 жыл болуп калды. Бутун ортуп алган ошо бойдон оюнга кошто элек. Эми возможно, мисалы торпокко салса ошол ат чыдай алабы? Жок, эми олорго торпокко калыңыраак ат керек. Келеге кириш керек, туруш керек. Бу бойка жүгүрүк да. Жүрөктүү. Аны эми бу Gelega turşun çoğunluğa at gerek. Bu boyka 5-5'tin lider atı da. Kıskası. Bunda atlar kim bulat? Ama şu Kökbörü'de nime kandı bunda atlar. Kemile çıkan. İlgeri hazır Alatoğ'un trineri. Elmek, çekitip degende bir Orus degen at bulgan. Onda çoğu mesele var. Olan cügürük oynak atıla. Hazır Alatoğ'un trineri de şu demeden boykan neme gördüm ilgerkilen Orus жүрді, ondan bir kök at çıktı. Balkonik деген. Saki ondan keyin ona dostluğundan beri cankılar Çıvatbay, Akberi, Tokmak, Sulatlar. Yemu bargan sen adamlar atlardı kılda odattı. Birden komandaga türtü neme odattı. Tanıştırып odattı. Hem bulardan kiçindeligide olması verdi jakşatlar. Kırgızstan, Kökbörü'ndeki Kırgızstan tanıdı odattı. Mesela Talas'ın ıntımağında kütüp atlar var. Orta çıkan Akıles var, Gerküles var, Kökbet, başka manдар diyen atlar var, jakşatlarlar. Hem torpoqlaqa boyka bolbaydı. Hem boyka 5-5'ke jaralganda. Torpoqdan başqaсын iletdi. Torpoqdan başqaсын delike çapsayan bola deyim. Olur hem çapbaydı. Bu komandanın atı. Ayaydı. O attın kadrini bilgen adamlar olur. Biraz katlar hem torpoq hem çağılat. Onu hem sekin çağırıp atışmayı. 5-5'ke 5-5'in atını çağırıp odat. Torpoq'un atını çağırıp odat. Boldan da bir jet aytып öttük tajribemden. Şundayım. Şu bayağı akırk aytım bayağı sen neme kılgan hem akırk at şulda hazır. Jakşat kiyeni şul geldi. Boytum var. Gece ötkende rekılmağıldan o. Satılat degen şul geldi. Zirek degen belki jakşı. Karşı degen 92 yıldan 2000 yılga çeyin geldi. 80. yıldan 85 yılga yakışı 20 yılın arasında hazır men 60'a jakındap kaldım. 19, 20 yaşlarında bir geldi. 40'tın bu yanında bir geldi. Buna hazır 60 yakında. 3 ele жылқы geldi. Onun ortasında geldi bir 100 çaktı жылқы geldi. Biroq bunçalık kıyın жылқы gelgen emes. Este kalmadı. Este bunda jürek jakın jakşı görgende şular boldu da. Koldan көп at öttü. Bu Tacikistan, Özbekistan, Afgan'a çeyin ketdi. Ular şunday atlar öyle de. Este kalgan şular 3 at kaldı men esimde. Akırkı surok olsun. Ulaktan tutun töylep çıkan atlar bolbayt deyle jerge töbetте bazardan alıp atkandaçı. Ayıktırsa bolou. Praktikadan öttü. Biz ilgari 80. yıldan 90. yılları ulak çabat edek. Paypak takkanı bilmeydilik. Paypaksız çabat edek. Hani o maldağı armaturalar, cedimide bölükçe develeydiler. Prosti biz gövünce can kaptol, saptol, sardol sipap koydular. Göp kesilgende men praktikacısında akmaydı ısıtıp durup, ne diyeyim kızarıp kalacaksa akmay koyup koyacak. Sebep buttu tazalap, ne bakanda eti kızarabı,
Hem göğüme sakmay bir 50 gram. Şunday ısıp tavuk aytkamada şunday yaparıp sekmeyip koysam çaz etip gügüzetile şu boydan sıvarka oladı da kıskası. Butu katıp aladı le. O çancık baydı le. Giyin o şu boydan katıp dağı çancık baydı işi tam onday suğam tiyveyt. Şonda öyle sakaytçilik. Ağzı diyemi barcokta kılıp atışat ko. Paypakta o atışat köküregine canı döşünde zaç etti. Tak o atışat ömöldürük, kıl atışat ilgeri ömöldürük, sömöldürük diye. Bilgen emez mi de? Kanap kesse çeki yapar, caşpaldar siydir koyadlık. Kanan göpnüme kanı. Hazırlıkla dedim şunda olur da ilimci yetişken, darıcı yetişken hazır nile olsa ukolda koyaylı deyit de götel pöteli. Ne mi koyadlık? Şunday. Bizim başımızdan şunlar öttü. Kovatlı gördüm denize. Kövat gördüm. Oldan da Hakim Aka özünün esinde 3 at kalıptır. Bunisi biz videonun cin tutadık. Sokuluk pazarga geliriz. Hakim Aka'ya deseniz şu kişi aldınız denen cadan biri. Kayalganға, atalganға tanla biri. Şunday. Salamatla kalыңыздар. Videoga klas basın, kommentariy kaldırыңыздар. Ve katlarlıklar katlarыңыздар. Biz videonun cin tutadık.